اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کے ساتھ عزیز. ابھی تماشے ہو رہے ہیں, صوبے توڑے جائیں گے, صوبے توڑے جائیں گے. پنجاب 3 صوبے, خیبر پختونخوا 5 صوبے, فلانا 4 صوبے. 78 سال کی جو کچھ جمہوری ہم لوگوں نے آزادیاں دی تھی وہ آزادیاں چھین لی ہیں. جب یہ بپرے ہوئے عوام, یہ بپرے غریب لوگ, یہ کسان, یہ مزدور, یہ روٹی نالا انسان جب یہ نکلیں گے سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے, آپ کو چٹھی کا دودھ یاد آ جائے. سندھ میں بھی صوبے بننے چاہیے, اور سندھ کا مقدمہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سب سے زیادہ مائگریشن یہاں ہوئی ہے. تو یہ اس کے حوالے سے آپ کوئی تحریک چلائیں گے, مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ موجود ہے. اچھا مطالبہ تو کہتے ہیں کہ ماں دھرتی ہے, سندھ تقسیم ہو سکتی, تو آپ سندھ کو ماں دھرتی مانتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان میں میرے علاوہ کسی کا بڑا واضح بیان نہیں ہے کہ صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے, پاکستان دھرتی ماں ہے. یہ میں 10 سال سے تو تسلسل سے کہہ رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی صوبے کی تقسیم کو غداری کہنا خود غداری ہے. یعنی آپ اس کو ملک سمجھتے ہیں یا ملک بنانے کا تصور رکھتے ہیں, کسی دیش کا آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے. بھائی آپ کراچی میں ہم لڑیں کیا ڈویژن تقسیم ہو رہا ہو یا ڈسٹرکٹ بن رہے ہوں؟ لاہور جو تھا جب 5 لاکھ کا تھا, ایک ڈسٹرکٹ تھا. لاہور اب 2 کروڑ سے زیادہ کا ہے یا 2 کروڑ کا ہے تو ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو کراچی میں کہ ڈسٹرکٹ کراچی کی محبت بھی بنائیں گے. اساں کے ترمیمن کے انگن اکھرن سے کا دلچسپی کنے. 22 25 27 30 31 अरिड़हीं 19 10 9 اساں جا 3 شین سے انٹرسٹ, 3 شین میں دلچسپی ہے. ایک تو جمہوریت کے نقصان نہ پہنچے, بیو تو عدلیہ کے نقصان نہ پہنچے, اور ٹیوں انہوں سبنی کا اہم ترین تو سندھ کے نقصان نہ پہنچے. سندھ کی وحدت تے کو بھی وار تھیندو کہیں باڑ میں کا بھی اٹکل, گورننس, لوکل گورنمنٹ, شہری گورننس بہتر کرن, وسیلن جی ورچلا, ننڈڑا ننڈڑا سیکٹر ٹھائن, ننڈڑا ننڈڑا یونٹ, یہ جے اٹکلوں کندا آहियो न یہ وञी عام माण्हुनि खे ॿुधाइजो. आउं वकील आहियां, मूंखे ख़बर आहे सुप्रीम कोर्ट जो नवां यूनिट 3 यूनिटनि में विराइण फलाणो, या सिंध जा वसीला खणण, या सिंध जी NFC, सिंध जी जेका माली हिसो आहे उन में खणण, वधीक हिसो सिंध जो पाण खणी वञण, या सिंध जो पाणी, वसीला, पेट्रोल, गैस खे फॿाइण जी कोशिश, या सिंध जी तालीम ऐं सिहत खे नुक़सान रसाइण जी का कोशिश थींदी त सिंध जा माण्हू मज़ाहमत कंदा. अॼु जेके हज़ारे माण्हू गॾु थिया आहिनि थाणे बुलाखान में, इहो पैगाम आहे. असां आगाज़ कयो आहे पंहिंजी तहरीक जो, असां इहो पैगाम खणी निकिता आहियूं त सिंध जा हुकुमरान भले वज़ारत उज़मा लाइ सौदो कनि, सिंध जो आवाम सौदो न कंदो. सिंध जो आवाम सम्झे थो त वतन, क़ौम, वसीला, वहदत उहा वधीक अहम आहे. इक़्तिदार वारीअ जी मुठ आहे. इक़्तिदार अॻूणनि कई 100 सालनि में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला माण्हू आया, उहे अॼु किथे आहिनि? इक़्तिदार वारीअ जी मुठ मां वेही वेंदो, पर जे वतन ऐं वसीला तव्हां विकिया त उहो नाक़ाबिले दुरुस्तगी, बर्बादी ऐं तबाही जो पैगाम हूंदो. तंहिंजे करे क़ौमी अवामी तहरीक मुतालबो थी करे त इहो ड्राफ्ट ज़ाहिर कयो. आउं तव्हां जे ज़रिए मुतालबो थो कयां हिननि सभिनी चैनल जे ज़रिए त अॼु राति पधिरो कयो ड्राफ्ट लिखत में त कंहिंजूं मंज़ूरी पिया ॾियो. लिकायो छो था? पंहिंजे वतन वासी 25 करोड़ माण्हुनि खे छो था लिकायो? असांखे हिन सां वास्तो कोन्हे त तव्हां वफ़ाक़ी वज़ीर घणा था करायो, घणा था घटायो, कहिड़ो उहिदो कंहिंखे था ॾियो, कहिड़े उहिदे जी मुदत कहिड़ी था वधायो. 3 शयुनि सां असांखे दिलचस्पी आहे, जमहूरियत, अदलिया ऐं उन्हनि सभिनी खां वधीक सिंध जा मफ़ाद ऐं ॿियनि सभिनी नंढड़नि सूबनि जा मफ़ाद. रुगो सिंध न, असांखे आम पख्तूननि जा मफ़ाद, आम पंजाबी मज़दूरनि ऐं हारियुनि जा मफ़ाद, ऐं आम बलोचनि ऐं आम सराइकिन ऐं आम कश्मीरनि ऐं आम गिलगितनि जे मफ़ादनि सां बि असांखे मोहबत आहे. उहे आम माण्हुनि जा मफ़ाद असांजा आहिनि. तंहिंजे करे वाज़े कयो, ड्राफ्ट पधिरो कयो, सिंध जे ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि साम्हूं तरमीम में छा आहे. देखिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसके बनाने वाले ये सूबे हैं, तो वो फरमाइश कैसे कर सकता है? सेनेट में बराबरी की नुमाइंदगी है. अगर किसी सूबे के 2-3 सूबे हो जाते हैं तो उनकी 3 गुना नुमाइंदगी हो जाए. कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे सूबे करते हैं, आप सिंध भले ना हो, दूसरे हो. दूसरे कैसे करेंगे? कौमी असेंबली में भी
ان کی آدھے سے زیادہ نمائندگی. اگر 3 صوبے بنائیں گے تو سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہو جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں اپنا قبلہ درست کرو، کرپشن کو چھوڑو، انتظامیہ کو ٹھیک کرو. پاکستان جتنا صوبہ تو یو پی ہے. کیا بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور انگلینڈ بہت بڑا ہے صوبہ. تو ہوتی اپنی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرو، اور اپنی یہ جو صوبے بنانے کی جو بات ہے یہ بکواس اب بند ہونی چاہیے. اور یہ سندھ میں کی گئی تو نقصان ہوگا.